Kecing pemla asyu ya kecing Pynthut palat na kecing sawah ki ktang suloi ki beklem sange arp saw konta man kasngi na ketem hikai ki spai BSF kebadan Langkyrding Mihngi kala penlong ki paidbah no susnong ban mi matan ban dawa pagria no ya ketege ketem na ketege jaka hak step khandai trek unai tung arjar puar la penlong ya kecing elang ban penpau kedak cing pyrshah hak ba ki paidbah ilara ban plakar rangkat kecing tho ban penram ki kecing hikai set suloi ki beklem put kebala Pynthut hadu kathia kadem ki paidbah la penlong ru kecing soi paidbah ban pengklanya kecing dawa sur kebalami ni paidbah no susnong galong bak hasil autonomous district council kadeban ai anusi mardor ban yo pengkerja apat ya ke ketem spai syasliang omkhen laidon lang hani step du MLA ke penthor omkra ba elhek UMDC ke mokhor penthor omkra ba pensyang NCM urang ba shrong ba bi ba semoy nalor ki weipat kiri urang ba kawai kaput kapor ngin yatli kawai te kajimut Langkyrding Mihngi jong kini ki bakrau batri usim kahima khairem ki bakrau baru khwat ki ladem ai ya kata jing tho bau ni ole siap no ste kal ho katem namar ye kan mau bakti mau yong ro kan kal ho ha baki MLP menchwa ki le kato kampet sitom ye ka snong thau namar ki siap sport ho bak ini scam ro bak disconsil daga bak ini kum ki pai no snong ni kang ni linear ni perta ba ka disconsil kan isla ini kan namar ki de ki nong sanchar jongi kita ke be bathon jongi ingai scam kita ke be bathon jongi kinum le ben ngi kan la ki le ben ka pen thang ka do anut ya ka snong hi bro koi kumbang ila ikran mene nakaliang seng bhalang nakaliang ki longkme nakaliang ki paidbah nakaliang ki nongsong snong jangka rihasi jentia kinyami lang wangi hadis konsel la ka district konsel kam ai ni lek la snong Langkyrding ni kerpa ya ki seng bhalang ni kerpa ya ki seng longkme ni kerpa ya ki seng tiam ni kerpa ya ki ri la tharai ki bahaya ka seng fi ki basa semua khar so indo seks keleng ka rihasi kinyami lang wangi hak ta kasni ka bagi lek hadis konsel la ka poi hadu kata ka pot kada ya ki kalau yang menyelek ndai bagi nyara alkah ndai nyelek dawa hantai hadis konsel ketingong jungi kan lek ka tendong skor jang district council bagi bopor tang sitio bak dei menle kata kala dei kepor ka bebun hak jing syat tang sisni asni la dei mendap ya kata lada ngatrai mengasteng tang ladat oh ipi Henry ngamtep balik ke district council ke sempor news ni nyepek lada jawab ke district council kamle apa ke news ni nginle kemu ke paidbah ya tho lam mapi te lada ke district council ke fil padle ya ke dia po te kesni balabu ngin dur paidbah po district council tak por kinong temyak senang kimna ban bakti yanoi nuru namar sistem balalai tok senang tingim tip kan jayu tu dan raita ngakerman dia kai bapa bak district council kanung ap aduh tak por kan leno hapa tak nyusni bak ngakerpat ru ya kiseng balang di badan pori kasi jantia ribhai bakin ai ka ketiga mon ngedang joki bakin support yang ni akan dikepor nomor tum bakin layeng nak bentak parado prasnam ban pelan nak kena kejinge nak kuasa bakin penir nakam bakin convince ya ke district council bakin isu ya ke NOC within a stipulated time hak por balabu nak kuasa baka district council kan up hado bang napoi hado ang tay tangat mau ifigendiat agapor mensua agaplalait no agapor kabau kiran rijuju long minister of state for home galai kendua yo personally gala ai gisti jo agapor kabai ramba astong batorlin di danglong ramba astong kwek dongket kam gilaya chikman kumno bang yo pensenge no ya kani ka firing range kabaran hangri po BSF Adin ke bagi lain kedua, ulah ayah ke asuransi ini, buat abang layu ke asuransi kedua, ulah ayah buka approval, ya ke BSF, ke Home Ministry, bagi ni bersih no, ya ke firing range kemudian hang ni hapo Langkyrding Mihngi.
Kini ka jing tray ka bagla tray na do ki por ki bamenshwa bagi ngai bamenta ka si kom ke jinget lila ka jongpi kan warra ya ka urlong ya ka ni ka jing pu ka jongi baro ka jinget li ka jongpi ka long completely a paradigm shift ya ka ni ka firing range ka badra no ki bai bade ki jaka te halor ka jong ni ka kam ngala khotlu ya ECM ba titos khan Chiyeng benekan halor ka iki jing ka jongpi ba fini shu ya ka NLC da ka bada ka shifting jong ka ni ka firing range ilo open i ka to ka de ki jinge ke badon ki jinge kedua ke jong i ngong i kam nem dan jinge em nomor makbro ko ki snongi don ko ki jinge teli ku nomor ba don ki jinge ke jong ki ke bai kedua ban ka por ba mangaro ting ting awan jani men step wan in ya brio de wan ki khawai ni wan ni ka tai ki snow ya ka ni ka sound pollution kadu ka jing kanu ka jing ta ya ka dik ya ka mensim ka jungi la de ka sedem ka jungi ka bekende abang yu i ya ka firing range ko ra ru ka jing sitom haga jumur ka jumur kha ka jungi ka thya ka dem ka ya ka ye ka trai ta khamdam da ka ta ki samla ka jungi ka don ka jing puli ka jungi lingba ka ni ka firing range ka long sha ka jing wit ba ka jing thot da ka manta ka jing puli ka jungi ru te dei da ka daw ka manta ka sngi ka i ba ka jing tli jo ka slong yim dan adten ai ru em Baga District Council can issue ya ka NOC.